Ассалаумағалейкум, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары. Сиздер мына биринчи көрүп турган жакшы 3 аса экен, 150 миң сомдо болуп жатыптыр. Бүгүн 30 сентябрь 2019 жыл Өзгөндөн мал базарындабыз достор. Өтө жакшы аттар өтө көп түшүптүр. Мурдага караганда аттардын саны дагы тандоо аябай көп экен, выбор. Андыктан бүгүн биз менен чогуу болуп туруңуздар. Аттарды шекеден тартып биз көргөзөбүз. Аттардын номерин бергендердин номерин алабыз достор. Мына достор, сооданын кызыгы ушул жерде болуп атат. 125 миң сомго ушул тор ат бааланып атыптыр. Азыр бул кандай ат? Эмне спор болуп атат? Ошону тартып көргөзөбүз достор. Мынакей бул тор аттын жашы 2 асы экен. Туугандар 130 миң сомго чыкты баасы. Мынакей уже 135 миң сомго чыгыптыр достор. Мынакей 135 миңден 150 миң сомго азыр сразу чыкты, сразу эле. 140ка барака берип тур беле. 150 миң сомго чыгыптыр достор мынакей. Мынакей достор, ал жакта соода боло берсин. Биз бул жактагы атты тартып көргөзүп коелу. Мына буурул ат экен. Жаңасы баасы 250 миң сом деп атыптыр. Аябай сындуу жакшы ат экен. Каяктын аты ака? Проданкы. Номерин айтып коесузбу? 551 менен 73-78. Улакка чабылганбы, чабылган эмес? Чабылган, а? Жарайбы жакшы? Улакка чабылган дейт. Жарашы жакшы экен. Мынакей сынды караңыздар, сын башкача өзгөчө сында турат. Андыктан чалыңыздар достор. Азыр аркасынан да тартып ичине көргөзүп коелу. Жарым сааттан кийин дагы тастама бар. Эмен ачып берип. Ушул чоң ат 7 асы экен. Баасы 200 миң сом болуп атыптыр. Мынакей достор, мына кашка, тору кашканын жашы жаңасы экен. Bunun bası da 200 миң сом кеми бар деп атыптыр. Мына буттарын караңыздар, жоон. Жакшы ат экен. Каяктын аты? Каяктын аты? Жалабаттыкы, кайры? Өзүнөнбү? Жалап, калмак ичинде экен. Не деген? Жалап, калмак ичинде экен. Калмак ичиненби? Улакка жүгүрөбү? Жакшы чабыл. Жакшы чабыл элек, а? Номерин айтып коесуңбу? 79 менен 96-96-37. Мынакей достор, Калмак Кырчын деген Жалал Абад областына караштуу айылдын аты экен. Боюнун бийиктиги дагы бийик экен бою. Мынакей баклажка ортого ташталган окшойт.
Aldı o. Ya cidden. Görme götürüyor. Hayır korktu. Üstünde adam çıkı takla cidden. Romayı salıyor. Çağat kaçırıyor. Ne taşlar? Bak başka akça taşla aldık şöyle. Pek götüresin. Ne kadar surat. Akça taşla aldık şöyle. Bak. Giyim güzel. Ha, coşan içinde o. Kıskası vay vay. Kız oldu atlardı şunu açadı. Garanta deyin atlardı. İstek emeğine girip var. Sat şunu. Sınav açadı. Atlar toru olanlarına baylamıştı. Ancak görünmeye kaldı az daha. Açık rakçelik var tartalız. Yok. Hiç kim yengip getirlek. Taştalgan akçanı. Ay canım. Nasıl? Narkacak var tartışız gereken ellerinin bardı. Hoş olacak da oldu. Attı kança da olsa? 100 bir yaşan da. Canası yok. Belki canası iken 100 bin son bakmış. Töresinde cidden şundan. Toru zaten de. Aha. Coś polankę? Devam edin giderek adamlar. Yenge. Bırak koçuk. Ay anası derdim gelişirse. Hello, bol me jawa bro. Ay gidiyorsa. Çay. Bay ho. Kim lan o falan? Kaç saatte? Karakter.
Тұрып алсала тұрар екен де. Мына сатылып кетті. Мына сатылып кетті. Қанша болды? 85. 85. Мынаны айтам. Теге салыла көтөр албайсың. Бирок атта карады, бирок сал эже. Теге бар. Bir ondan al, bir ondan al. Dalanı sıvarsmıyor mu? Gelip ketdi. Şaka maqtagan balani jig'ilib qoldi. Uluçu. Şu 120 bin so'm ekan akchani. Mana Qashqa to'ra qo'shgan qanchada o'tadi deb so'rab qo'ydim. Qanchada o'tasizlar? Qanchada o'tadi ekan? 300. Şu 300 ming so'm ekan. Mana qora otning jashi 3 oy ekan, бағасы 350 ming so'm deydi hozir. Kelaga kirib chiqayotgan ot. Bugungi bozorda otlar negidir qimmat aytib o'tishadi borilar. 200, 300, 350, oldi 400 ming so'mlik otlardan chiqib tur. Mana ot ko'kat 4 oy ekan, ishi ulog'i bordi bor. Garantiya deydi 80 ming so'm. Mana aka dostlar, bugungi O'zgon mol bozorindagi eng bir ko'rinlikli shu. Aka buning jashi qunanmi? Qunan ha? Qunan ekan. Abakandan kelgan qunan. Hozir bahosin so'raymiz. Bahosin qancha dedingiz? Bahası 150 tatağız, 130 sırası. 160 so'rab berdingiz ha? 150 ming o'tadi ekan, 130 ming so'mga so'raganda berilib tur. Ana shu akeda dag'i o'ta cho'ng qunanlar bor Gulchoda. O'shalar bo'yicha da chalsangizlar bo'ladi. Hozir men sizlarga nomerini aytib qo'yayin. Ya nomeringizni aytib qo'ying. 0500 0500 00 00 76 84. 76 84. Gulchoda da qunanlar bor ekan, o'sha o'ta kuchli qunan. O'shalarda ko'rsangizlar bo'ladi. Mana bir jashar taylar. Bulardagi rossiyskiy poroda 70 ming so'm kemi bor deb aytibdir. Bu yerda hozir 3 oy turadi. Anlıqdan dostlar, hozirgi nomerlarga chalingizlar, qayrilingizlar. Gulchoda qunan bahosin qancha dedingiz? Az önce demet adam bağ atamar. Ha, bağ atasizda? Mustafa orada. Ha, Mustafa. 230 ming so'mga ani berbedim deb jana menga aytib o'tirdi, biroq o'ta bundan 2 kela turgan qunan ekan, andan olingizlar dostlar, jo'n ekan. Mana qara qunan 75 ming so'm kemi bor ekan. Mana da cho'ng qunan ekan, buning bahosi 120 ming so'm deb bahosin qo'yishibdir. Bozor O'zgonning bozorida savdolar qiziq ulanuvda. Hozir jamg'ir bir javob o'tib, atlar shunday suv olib qoldi. To'g'onlar, mana bugungi bozordagi qunonlar o'ta ko'p tushibdir. 70 ming, 100 ming, 150 ming dan бағалар bo'ldi ekan. Qunan, yaxshi qunanlar. Ondan kichikroqlari arzonroq. Hozir chaqan g'ana otlarni sizlarga tartib ko'rgaziludagi bejoqqa o'tamiz. Beyler jana
тойдун тайлары, кичине тайларды тартып көргөзөбүз достор. Бул видеону чогуу көрүп туруңуздар. Мына жаңасы азыр бышты мал экен, баасы 90 миң сом кеми бар деп атты. Қаншада отасыз қашқаны? 90 миң. Жашы қандай екен? Жаңасы. Мынакей қараңыздар. 5 қаш, 3 қаш, 4 қашқа екен. Арқаңқы 10 бұты, алдыңғы 2 бұты, қашқасы бар. 90 миң сом. Жаңасы. Ушулат сода болды екен. Бұл емес, нарқа ат екен. 58, 57 миң сом беріп тұр азыр. Ağa canım kaldı sal geleydi. 58 миң сом берсең, берем дегендей болып тұрады азыр. 58 миң сомға сатылды достар. Ondan bu cep pıştı öyle oldu. Bu caşı 45 жарым миң сомға алынып тұр азыр. Базарды аралап жүргендей көргөзөлү сіздерге. Атты қаншада отасыз? 80. 80 жашы қандай? Мынаке 80 миң сом екен, жашы бышты. Мынаке бұл қара атты 70 миң сом кем барды отат екен, улағы үйірі гарантия дейді. Telefonsunu başka iyileşmeye alındı. Sen minдің бар та? Nerede? Мына жаңағы чоң ат 200 миң сом деген ат. Шул жақсы ат екен, а? Kulağı çok mu? Құлағы жоқ па? Білесің Daha ба? pazar çıkan. Үйірден gelgen жаңылы. Бірақ сынды ат екен да, жақсы. Çoğun at mı? Мынаке ушул жаңағы 200 миң сом деген аттың басы қызыйын деп тұрады. Ушул жердегилер 100 миң сомго сурап атышат екен азыр. Бұл жерде чоң ақсақалдар. Азыр ушул адамдын номерин алганга аракет кылып көрөлү. Эгер сатууга калса чаласыздар. Ака, номериңизди берип койбойсузбу? 0771 менен 46 67 89, а? Бул атка неме улагы барбы жокпу? Улам билбейсиз да? Ака достор, атак азыркы номерге кайрыласыздар. Ат кыскасы келишкен жакшы ат экен. Жашы 7 асый. Ошондо 10го чыккан ат болуп калат. Бул жердеги мырза экенен болот экен бул аттын ээсин. Мына кара атты да өтө мактап жакшы экен деп атышат. Бул аттын баасы канча экен, кара ат? 80 миң. 80 миң сом экен. Жашы кандай? Эгасы жокпу? Мына жаңасы да ат экен. 150 миң сом деп атат экен ушул атты. Мынаке достор, азыр минип жүргөн байке Лейлектен келген
әкелер екен. Атайын өзіңе келіп жақсы аттарды araştırып жүрушеді мынакей. 120 000 сомға ушул атты Қарауда деген азыр Шералыдан келген. Бұл атты лейлектіктер азыр сынап атышат. Лейлектіктерге бір салам Муштыбын атынан. Аттарды біз дағы тілі тартып көргөзөрөбүз. Толу екен. Бұл аттың басы қанша екен, а? Қанша екен басы? 90 ба? 90 000 сом екен ұшылады. Ұшылатты 430 000 сом дадат екен. 95 000 сом берсең берем дадат. Бұл жашы қанша екен? 5 асый өте жаш ба? 5. Қаяқтың аты? Қарасын қой. Мынакей қараңыздар достар. Улаққа жүгірау жүгірбей? Улақтың аты гарантия ба? Номеріңіз айтып қойсыз ба? Телефон жоқ па? Телефон жоқ екен. Мына ушул қара атты 200 000 сомға беріп жатат жана бір тартып көргөздүм беле. 3 асый деп. Азыр ушул аттын номер телефонун алып беребиз ээсинин. 0556 80 29. 80 29. Улакка гарантия бар. Мынакей достор. Сұрады ба? 5 ауышқа деген айылдың аты екен. Улағына гарантия дейді. 350 000 сом дегенде 200 000-ге беріп епті достар. Достар, ушул атты 5 ауышқада жашаған біздің туғандар айтып отшады. Өте күлік ат. Қуылса ат жетпейді. Бұл ат любойына жетеді екен. Күліктік ойынша. Андықтан чалыңыздар 200 000 сомға берілбей қойды. Номерін алдым, ә? Ошол жанағы номерлерге қайрылып, осы чүң қара атты алсаңыздар болады. Танымал ат екен. Бейлерді тартып көргізіп баштайбыз. Ушул бей 65 000 сом болып тұр. Мына қашқа бейін қанша деп отасың? 80 000 сом ба? Қаяқтан келген бе? 130 000 сом ба. Қолымен 130 000. Өзінің қолыны ба? Мынакей 130 000 сом қолыны менен екен ушул бей. Қаншаны туған? 3-ші баласы екен ушул. Чоң ой өле қалып тұр 130 000 сом. Ушун болар жері қанша көресің екен? Болар жері 120 000. Болар жері 10 000 эле чөсүңөр ба? Бола турган жери 120 000 сом екен достор ушул бей. Ketken boyunca. Beyin özü 80. 5 000 30 000. Бейнин өзүн алса да болот, уже колуну чоңоюп калыптыр. Бейнин өзү 80 000 сом кеми бар дейт. Ушул бейге кызыккандар болсо мен номерлерин берем. Комментарийге жазып койсоңуздар. Бул жердегилердин айтып союнча бүгүнкү базарда бейлер арзан болду экен. Канчадан баштап канчага чейин болду? 45'ten başta en kımbatı 95'e satıldı. Эң кымбат семиз бекен, а? Çok. Kolunu çoğun. Колуну чоң бе. 45'ten баштап 90 дейсиз. 95 000 сомго чейин сатылыптыр. Мында турган бейлер мисалы үчүн мыналар. Азыр бааларын сурайбыз чекеден. Мына ушул кашка бени. Кызыл дыйкандыгын 75 000 сомго сураптыр. Чоң бей экен, караңыздар достор. Kırıvadan düşkünler. Markete
Yok bu yıl жазда karşılamak koyduk. Qanchani tuğan bu? Üçüncü. Bozuk ekin tuğdu da. Ekin tuğdu. Uyurga koyulur. Olsa mı içinde bolsa için 200 olur. 3'te 4 ekan. Yok 3. Ya tutturan azat. Maka 75 ming so'mga so'rabdir. Ушул beler 3 tuğan, 2 tuğan beler ekan. 75 ming so'mdan deb atibdir. Bağları. Mına olsa kulundu beler. Bağları 85 ming so'mdan deb atışat. Kulundu birisi erkek, birisi surgaçı. Mına beni qancha deb atayotgan shuni so'rab qo'yaylik. Qanday ekan yaxshi? Qancha deb atasiz? 55. Qanchani tug'an? Qanchani tug'an? Ekin tug'an ba? Mana ekini tug'an ekan 55 ming so'm deb atayotgan boqsi. Qamchilar qancha aka? Nimalar? Ha. 300 so'm. O'tiktorchi, o'tiktor. 1600. Bunlar paypakçı mı var? 600 so'm şu komplektim to'rtta. O'zbekistondan chiqqan paypaqlar. Bunlar yegerlar qancha yerlar aka? 4000. Eng qimmatli. Arzonichi? 1200. Aldındagilar ekan da. Mana aka do'stlar. Bunlar jugondor qancha? 1800'dan jugondor. Mana aka. Attın jabdıqları. Buna üzengüç aka. 1600 so'm. Komplekt eko da. Oşunda 800 so'mdan bo'lib qolgan 1600 so'm. O şef. Aka qayış jugondor ekan. 5,5 ming so'm deb atayotgan qayış jugondor. Usul beyler 65 ming so'm deydi. Usul baytal 47 ming so'mga satılıptır. Mına urgaçıday 17 ming so'm kemi var ekan. Toydun taylары. Baba kişine taylar qanchadan da odası? 17 jarımda. Bu urgaçı da. Urgaç eko. Ekoten urgaçı. Erkeklerçi. Oğa da urgaç. Ha bu da urgaçı. Bu erkek mi? Erkek. Bu qancha? 15. 15 mi? Mına toydun taylары ушундай болуп атат экен достор. Toydun taylарын сурагандар көп болуп аткан. Ulan tayda qancha deb atasiz aka? Tayda. Kaçınısın? Manasin. 26. Narxı necha? 27. Erkekler de bular ha? Erkek. Buna urgaçı var. Ha, buranınki var. Mına ушул taylar 17-16 ming so'mdan болуп атат экен достор, кичине taylar. Mına dostlar bugünkü Özgün Mobazan'da taylarda tartıp görgözdük. Qancha oldu aka? 320 o. Şundaydan 3'ü 320 ming so'm bo'libdir. Mına at pazarda adamların sаны su elek atlardağı paka көбірек эле. Дагы азмаз тарталы дагы. Адам Уй базар жаққа өтөбүз.
Мынакей saat 12 болып жатады. Адамдар содасы, аттардың содасы қызып жатады. Бұл аттың басы қанша екен? Vaktin bası 80 bin. 80 мың сом ба? Жашы қандай екен жашы? Yaşı 3 ası. 3 асы 80 мың сом. Улаққа гарантиясы қандай? Kulağına ben sıçtım. Иштің аты ба? Улақтың аты емес деп мынандай. Açığınla айтып жатады. Açığınla doğruyla ошентиш керек. 80 мың сом дейді. Ишке гарантиясы бар? Любой ішті қылады, а? Телефонын сұрасаңыздар, телефон мен өзім айтып қоямын. Комментарийге жазып қойсаңыздар. Ушул мына кетіп жатқан ат 98 мың сомға сатылып тұр. Ya buna kaç oldu? Rastı olur. Мына қара аттағы жөн емес екен. Sürgün bolsa. Keş ötkep var. Жақсы үйретіш керек, мұны күтіле көреді екен, а? Sevmezsinler çeken ayı gelmeden Жақсы çapалы şey үйретіш кеткен мұны. Ulardan yüzden biri çıkarttı. Onlar vakti attı böyle şey yaptı. Жалбар тіріп қалды. Мынакей достар, бүгінгі 30 сентябрдағы Өзгөн мал базары соңына чыгарабыз. Саламатта калыңыздар достар. Эртеңкиге башка мал базарларга эмнелерди тартабыз. Жазып кетсеңиздер болот. Жарнамалар болсо 0550 91 31 30.